I see the only say Okoni station o mefa nko mefa me ankwa na me so mete na na wa nko se me kwa na makoto oni oba na ye ntokwa nti edidim sa no san be wo third one eye boga na nyina mu ma se wa walmenti me dem so minim hwe yo nti me sa de be wo boga a third one ana yeti nti last obai achiase yekurum na odensa edibele papa mo say on wa me biem me man go school njo in fact me yem shame am say ko edu ode be bo no adam say nti ekwan a wo de me fa so ni ene me sun yie na abusuafo kwatana ase asamere man yekuro ma asamere man na penya machina na jase na okofo tana ase omo kan bi ase asanka ni gandem de ase wa fo bi bankola bilim ne na bre de ma bre ne na 24 years and na adwuma bana eda ba na obedi bi so wan ko school ja wala afia no me say bone be pa na my wantumi anka o si o wale mbie mo obewu ma penifo kan o si da na o so nkwada ndwen ho na enyine kwada 1 week ne san beta na so o so on wale ana penifo say den me ne wale no den na ye na so to ka to moto to prot no me na medimiti oso osi da ma me mbati me fa ma ho da mpa so medimiti suensue sa no se ende sa de a ye japade e wo muntem no ye onfa me chefa ma me nsu mi be ye kuro ma sa me se da bi wa maniska to si da bi we sum bi enim proto no so ne mbadia na Jeffy mi jona makoma me se me wakoma de beti atoye mu me de me se abuaje na menyanko ba ebe fe ko de makoma nti ma me wura store bi no yi nso ma me no me na ma me mu de me ko fie ani uku ni su fra chance obi acho no su fia chance na su fra chance se mu nyina achemfo ye fie ni mu fie ni nti sa no fa nkra no mienu no ja kitikiti da me de na ba no boga no no nu no ja na ma me na mpenfo so mu ntwa bo ba no no ye kuro ma sam ne man said there be wa fan kura mienu nti we de wonka ho nti na sa no wa dwetiri wa ma me hwa kuro ma sam bi ma no ade asam no afa no etwotoposa kwam twetoposa o hosisi nti mo so achiase so fabi ya so ese mu nu achiase achiase fu benfo na kuro ma chimo da na achiase so de ba ho wa jiniska cheche fosa twetoposa eno ase kire sei wo so ana onso mi ya sa proto na ye to no bono ye to wono wo enti omugwa wona bo twetofosa na mo je ne number ni enfra no no hihye mrasa so oba ye nhye ni dwa na wo so onu hye wo kasai enti ma e ba sa do na benfo ni amaji so onso o si da on titisi no enya hwe ya oja mi wie no na mamam se nya hwe me nuam tu me fo wa mam wansi dimpo oja me sa immigration officer 24 me no watna bre ya bre abre manka nyese na mete ma yimi photo chewa ne matete family trim ti ma me ne papa mo ndo ma yade me nuam ebusia na omo jimi hwe me na nya me adom ma mi bi be fa me kwa akra ti mi yi adwuma ne ma me ne kwatena 7 years nti me wo ha na be ma foforo so sa ba ma me no se obede obre no ho ase nti mpese me wale na mbo mi se menye na ma me se hwe na wo nso fo ba onum nsuo na mo kan na be ma so ba ye my fro fefefe no nso de me kwatena atema ya tena 8 years nti ma da ko me kokrom me ba no na be ma no na ni ma sesa no ase wo ku immigration ni na frɛ me na ade kitam na fi me sa to na me se no no dia wo fiche bi onu su fi achaze woni mi no si de bi adan a o si meme ngo ba papa e se ye wale nti no ma waja wo no obi aba wale wo ma se mo ya making a dance fo wo na nyanya me pa som dia se we dia nka kuburu obi ase mo aso ya fa kwasi abura enkwasa tom kremo bo kire wa na de ayi achimo da kasa nyele na de sili na de code wa toso abusha pani pa wamla fu no na assembly man waja me basa obi awale me ebia uku no boa wa frɛ no enti eba asa no na me bisa me kunzi ageman oyede no nya wo ma na o se e so koyi Facebook time so woni me no na ofrɛ enti dida no ne na e sei one na afedo
o come won sem de chena me no kokrom ma Mama be a bro some say ma okofo ba me kaka ma immigration officer no me the picture ba mo fan to so na de be sisi me no suti me na me da hospital wana bro sa me ku we na immigration na ye say no so no wa me da danche o ka se ma kire na wontie me nyo ba papa na afio ne na ye say o fre na me wo kra no da kwa abonti no ne na kakasa nti ba sa ba ma fufuro we no oni me ni hia na wono so ne wo we ba cho no ne me wo ke to last one am ne ba nti isi ama na kura ni nyina ne se boga no minim immigration ni ka chire no o si wa akobobo ne wo bu ni nan na doctor no free on immigration se say immigration no dia na we hwe won ho ma ba cho belegu ya isi e kuro mofo nya de hello hello yes papa ma wana gazai ya frame wa yini ni ama krancha da zo unu ba mi fra chimo da susu fra chia si dia busuafo eba wana gazai ya frame wa yini ni ama krancha da zo Sompa TV so ma papa ma asanka me chia o ma ha adawodoma okay but wana na mi di wa busa ne mpredo do say papa mi tie me pa cho ma mi bi aba ha wasi a friend no Mary Kwei wonu su frachi ase mo ya awade na gu akwale foforo nanu masem ya okan se ye no krede e bia no oboa watimi afre ni ku na wawa ne foforo ne so onye oba papa ama be ma ne so agya no se o so woni ne ba akwala na pira doctor na frewo enso se wo mfi no wada woro ma papa wada ne achi ase de enyina anuanom kwa ba ne e be fa so a akwala ne e be hwe no wa wo ba mama what's with the design ya frame wa hinini from achim da mi frachim da o Texas ana o se opeden wo se wo ba na pira maame kasa Eshun tie ka kire no hello kasa o tie boga mia kukua Mary me na maba no wo se wo de mi ntu be no ntwe me no atena 24 years hwebere ma bere wabu no kwatia me de miti asuansuo ema na odi esi da ma me yanko ba dim achi ase kula bom tumi ntena nyanya me adoma ka fam tim sisi e boga wo ja me no wo afe no nya afe no nya wan ya ma hwa na wo tazi nim once me hello wo de tie me no social worker wo twa abo ma madam azanka but when me din command as o kan was o fro there be say no me said ya me chire mu ntia se and from the horse's own mouth me person me so o se opeden maame o se opede ai enfa nkofra wale e aha me na me bisa wa se wo se wabu ni kwasia na wo ena maame edan wa sem na wo kan na wo ba no wa sem sisi kwasia bu odi abu me ne me hello wo se me kan de ba me ni kamafo wo se wo ba no apira wakobobo se den we pra doctor kura freu wo si won hwa akola no ena de to so mienu ne tena mu si dan mu ye japade wo gya ne so wansum no eti gya no kwan na fe wo ba na we pra ne so hye no adaworoma oso oje no maame o ka wanu tum edi abrokin heart no asanka wakate no mon san frɛ no enye sa ye be hwehwe ni commander yes ya be pa ni commander tete immigration no immigration ni penini se wo achazi wa eboni oba IBJ adani enya na ye ne kasa no fa ni picture ni to so amoti compensation immigration ni penimenti atoti compensation yanko ade ebesi no maame eboa de broken heart ye hu yakwa ade ebesi no omunjilo efa mame omubon pa ise embele fom na omunjilo mame na omfan na ade na uja wale da no anyi compensation wa kwa wale ni ma kwa wale na wase egu ma wale kamen wansu mi kamen kahwe ba ma kwa wale wase wasa be gu awade meji aye busy mo fa mo ko so an friend sa no ye ma hwe enyama court ne bla police penny mi ni obia mi ni mami ko fa ne bra asem ma ha na ne bra police ni anyo ro twadi ani obi dan ba cho yo ya ne bla ntiri ba when na court people ye ko zo no mi ni obia mi ntu bi ne ntwi migration ye nipa na bo na na we yi why you say won ka wa no tu madam just 1 minute remaining. Hello? You can dial *506# to continue talking now.
Hello. You benya nipa na afa mu so mu credit ni o. Bi na ono so na said ya fa ni mego ezi asori mu. Hello. What do you mean? Me to nka Mr. Shine. Ona me no oni me di nkomo na se obi wo fere ni me di. Me ana me ni udi nkomo o de je ni nkomo no na o de ja o ba na sem. Say ma me ba o ba me bisa wasem o. What do you mean? Me to nka pa. Enti say ye o baba e na o issue out in Baba TV so na wa frame me say obi say me buy ya resi ni say. Na ona na Mr. Shine. Pata me station. Will you subject your bra Who's my yanka be being chiro? What do you mean? A home migration officer. A home migration officer. Yadu about TV so. Opa yalena me na make achira say shawuba. Aren't you ashamed of yourself? Aren't you ashamed of yourself? Immigration officer, Ubayalia, Dr. Crafra, was a one. IBJ, Yanya and a picture, and who could crowd the other day. Dr. Mensah, what do you better say? IBJ, for the picture, and also not your best CBNC. I am ready to face Obia. Oh. Who no babu sami baba. Me na me can't say what practitioner. Aren't you ashamed of yourself? A home migration officer. Aren't you ashamed of yourself? Say uba e pira na ultimation. Mo fa the picture into so. Na ya bre wo irresponsible fathers no. Wo mo toss wo Ghana hadoto. Dr. Mensah kasa. Yo. Sabre yadu Dr. Mensah asweye ewo kotwi Guinness Depot ewo ene asweye ewo afi obiara nso wo enkran popuni Kromantem no nso ewo Madina Zongo Junction ewo enso na yasweye aitosumenu no ewo baabi a yewura onabo akompre ko Kennedy Japan na bronsan kese no no ewa ena Dr. Mensah yewo said the dane da ye transfer ye kanu yesi obia wo na dwuma oye Dr. Mensah enso yenso ya dwuma ene ayares hwe ana ayaresa dwumadie obehwa ya kase dua nipa bi eti dua nka ana se onipa bi eti ahaban enka ahaban kasa nipa bi tia ne sewa ontimi inside Dr. Mensah ho madam fu bi o se Dr. Mensah ene wo mo aka ene yenim so mo ya bibiduro mesew se ohaw bi haw samanie bi jejew sayare bi kan wato fom jim anase ayet tamikoto amenam ana tamikoto adakamu a mesewa se mencha woto so tutumrika ne bra Dr. Mensah so eye na yemfa duro enkan abusuafo da ne da ye ka sasa ho asem a sasa no ewo nuoma pia eye ewo nipa akwa ho anase onipa ye wedie ho ana ye wo se nipa yi no sasa no eye nuoma pii ewo ye ho na sasa wo akwa wuduo pia odi dudwuma a enye ewo nipa ho mesew sasa bi edi wachi anase eniema bi hantewa mesewa se bomoden se ubepija wo mu na wa Fred Dr. Mensah yasoye se doctor me hunu se eniema enkoyie doctor me ankasa matrase as seme ho ahun se abrabo a me bono me hunu so doctor matrase ahun se me ankasa aware a me kono enye sei enen kayese maware ne eko nanso adentia radio oba bi kan na asem os oba be na sabi o otika we na sabi onu same na otika we onu sawo ene ye den wonso a wo ho ye fe no ekusi die eye sa na tie mesew sa uye nipa na sasa bi di wachi eniema bi hantew ewo abrabo mu a mesi bra Dr. Mensah yaso ye na yemfa aduro nkan aduro no ene ne ato din se sasa aduro eno ne yaye ne sasa duro no ma yanye ho achini mesew asese base ye ka ahaban ho asem a ana bibiduro ho asem a meso ma yanye ho achini se wonimu a wonim eyetiawa se wonimu a wonim ade ahaban ene aduro etimi ye ewo onipa ho a se wonimu a wonim evi se ahaban ene nunsi ene nua bena eye niema pii ewa yaresa ho mesew mesisa niema bi jejew se oyoba wawaresam enkoyie
sa oya nipa na sa wadwuma sam enkoyie sika ton sam ana ahye onko wadwuma wo ye no sabi o obeka so wagya wonan asi ho wotone ade ayento mesew se obebo modern no afre Dr. Mensah say doctor adwuma me ye no mihunu so misika sam aye basa ma ware sam mihunu so wo fran ya ba bia wo bia no ye bebre waduro na wo de adware yanyuntum se adura ye dware no enya achiwade dabi aninti ena abera Yesu Kristo kan no se yemfa adwara ban ndwira yen okasha Israelfo no mesaw se onipa bi a wo asase su no ubenya adwira ho nansun bia no bamode so benya hamba na de adwira ho ye okunkum bedi machi ye wa adwira ban ye wotami awu ye wa ban ahodo bebre okika bomben so a ye betro na akwan ne na kwanche na wo de adware na eba ne sa etimi bua ema niema bi a aye osi akwan ama wo no ekwan mutimi da ho ema wo yenhwe ya chesa yenhwehwemu bi e wo Dr. Mensah ya so ye efisa Dr. Mensah ye numbers ne ya ahodo me ensa ye betimi aka cho se de bia de be chibia no ye nya course amfa wo kra no enye course be apem ani mienu 1002 course ani enya e wo ye phone so na wonim ya hwehwehwemu ya yenhwehwemu bia hunu se course bia eba ya so ye ana ye tie no ani nipadom bia na eba ya so ye no duduo na no eye wona sebi wakasa wanum yinka nwanwa sensi ayare we eye yare a edi nipa nya papa evisa edom na efreye no nipadom na eba ya so ye no eye wona wakasa wanum yinka mesew eye yare a edi nipa wu wanhwe ya wobeka se eni ya ho eni nipaduanum eni nti won hyeda enhunu ne saa hwe wonim se me anam kan se sabi anumka ewo bi so a nipa mienu enetimi ka kyerɛw eye odofo ene otamfo eni nti bomodin se sawo kasa no wanum yinka onwansi obawa unsa particles nketenkete efiri hunu mu ba bomodin se obeba Dr. Mensah ya so ye ne de aduro aka na wotwe mienu enya de anumka yare no obeti bie mu da ni nyina no eye adwuma onyame de ya hye Dr. Mensah ensa wona wo pa wo oba bi wo asabi o na wode na no kwan no aye dendenden entuani be mehia nsuo bi a beba bia no ana begu no hu bia no na nsuo no asan na chi ebe ye den se ubetimi atoreba bomodi so beba Dr. Mensah so ye na doctor do be fa mfidiem na afa ya hwehwe ohawo ni amane a entimi muawo ema wawode no ekwan na ano aye den no ekwan no atimi abia ma me so mema no bebre me say omo dress se mema won siesia o se mema nanso onye bema adentia won mema sam won pam no e wo fom obi wo ha otimi ya adwuma nyina bi se bema nanso no entimi ngoba me so obi wo ha na ne nkwamo no e wo fom bomode so beba Dr. Mensah ya so e ne adi adu aka enam yenu pe enya ade a wo benya bi Dr. Mensah ya so ye wo kotwi gini depo e wa na Dr. Mensah ya so ye wo afe enkran so yewo Madina Zongo Junction wona wonde hye won wonkru won yere enso anum no bone no munyina monkamom na momra Dr. Mensah so ye wo de wontimi ma memfa wo de hye ne ma eno anso befra ya homatrofo no eye 0244 921269 0244 921269 yes I was 027 1173-551 027-1173-551 ya number twa to okra no 0532-928095 numbers ni ensa nyina Dr. Mensah ye numbers ofra wote yenka ewo maame ohene ni program so o discount onyankopon show bibia ye wo kotwi Guinness Depot ehwa na ewo echa nopa de nyame penaje no obeba Dr. Mensah ya so ye jobless no one cares onyame show bibia na madam yesi case wo de kwante na we den wasan de aba ma mpacho me anantia no mo so address mpacho me de ko ye friend kwante na wa ye asem no na friend wanfa na wanfa na te na friend me kun fufuro hello ma ana me kwa na e ka say hello eje shay yes ma what's it for more no I'm not laughing for more this I'm just me apologizing for say
me raising my voice. Exactly. Now you are a gentleman. Yeah, you know, coming on me and do me. Actually, see, Jangro warfare. Yeah, dear, grow wife in Crabrim. Me fracture more down town, Timiniano. As some way, would you say you were blow once in tea? Young to us, make office, and I'm afraid, young quiet, dear, man, make sure say, program reunion, I share. We are too impressed about what that is in, but the whole this thing is about. We na bano ma yesremo. Muma yenye the proper this thing about it because there's nothing. The way Sebi me wume ba na me kasa me time ba. Me pa cho we shen ti asema mama ke no kure because me nyini so onye na wo sa ko gu na wade. It's not true. It's not true. The separation by 2015. After last 2 years, and then she started all over this thing. That's why I make her say the thing started from social welfare to legal aid, from legal aid to Prophet One to Antenna, from Antenna to Mama Efi, from Mama Efi to Sompa. So let's do the proper checks about the issue. She can talk. She can talk and cry. Ma, the whole is say, "Edu de bi abrabomuno." We are all being the distance. Say, "Unya this ye now me unkatwi na honto." Me say abrabomuno. I say, "Ono take it comfortably." That was then. Me, I'm just saying. I mean, yes, and kola bisa say. Mbaja say. Me say Eshun, dia wo ikani nyina no. Asam ne papa mu ne ye oba na wapira no. O ye ne den akola no. Enu na me bisa say dabe na doctor no so doctor na frɛ. Ma me o say dabe na doctor frɛ. Doctor na frɛ na me wo me ni me nua ma afia no na o say wo tike mo drive wo say oba frɛ no. O say one friend be 3 months ni. Isi abogada o complain o say ni dompe ni ne ya. Ya say me fa no kokofodua enkotwa na Eshun na me kotwitwaja. Eja abo Mensah so na me to me nya hwi akora no. Osusa manitesi the day of a trade and what dawo jina kwa mama yanko ba eti wo nua ma mo bi di o mo abeyode me won wan report ma board obi ase ka me modu enku na msi me nku dipa nso me ngame eti dawo di ye me ye me pa cho eye Eshun te sa akola no be ne den ti de oba me ye anya wawere ho ba enye se de oye no something never be brew crocodile tears. Hey, it is so bad, you're banning day. And America should say, Abusiano etanase for this issue, mechanism can you reduce yourself? As one who is so baby or the befa. Oh, and no, the man. It is say, yeah, and day, and mammy on the bar, a drum. Kwame and she drum no mo koda yo bra. Enti I mean, see akase be take you on na e yade keto abi. Me fra commander eye asem keto abi. Ensantra dwuma ne de. Wo so obegya ade bi a wo be frefra obenya. But we dey fi adwuma achimodane achima chiase. Ye nipa baako. Ti wo pa no ye ya ne de yi. Hello. Me pacho mama nya me LPM so why na me di na chia time ne so eko ne kwasem Lord Inusa ono na ye tafo MC onabo on 7th September o be transfer be board Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne MPP amanyoko dawuro na mo gina isie papa obe gina so ya to aba eduru wa enyu hu so emfrim Mama's choice ono no de fufuo mix mackerel palm cream abemudro any premium gari ediaba ya GB 0244254202 akoso adua ya power special wasi ahaba kasa otini pan kwa ka ko pe Sciatica fatty liver compound ni nwa meka yo fe ya sele busumuchi road wa 02445442
Lawson Beverages Dilema capsules. Ya kan no miensa na abom. Ano aye no. Losses e bra. Ama me gina wo na so. Emma ye ne koyo a obre. Ye tibidi sa. 02486199. Na omwa Dawood. Doctor yi obin no. Say yale a wontumi say Jimmy. Jamai ne kro no. Ne de yefa. Ya de bia. Wonu 360 capsules no. Ultimate no. Ya wo so krapa. 0241 244-012. Meko Canada. Meko Express Group. Me pacho sa group wodi omuye group papa. Ye new sika. O passport. Obibia obeji e the amount. 0249000448. Judgment Delta. Osinyo wonu bon. Koto bibra ba osase. Afam punishment. Ye ne why. Ade bia ye oracle. Che se eno ne ye me boduma ma. Enso edi. Judgment no gentle 0559139582. Spanish 3 power. Spanish ama anti-aging. Kopem dro bi nom. Na ne gas mixture ne de etu malaria no nyina ase ma so de wo ho. Ade kuta wa omranti. Garlic mixture. And no halitosis. We a Boris B. A ya pen and papa na we proudly na we fear akoko na kopebe na we to party engagement 02054444 BBC 53 ya maami bia ya friend no ya maami no Obaya, your friend Dora Echampon, or Virginia, US of A, and Rane and Awoda, a friend Obaya, about Panya Mishrow, at the fair flower by Yamaye, or say we are young call lunch. That is going to be at to us, or Bobroni Subiba, and Fabiana. When I Mishrow, Papa, someone I mujidies, a radin coming in Amo. Me Pachamo friend Amaye. Say Mr. Champo Brenna Sakola would say 1 minute I'm fat na eja do ma be no na wan kasai so mu ye juma na mu ye na mo de boga na mba enkwala na de gana mba na se Ghanaians unye ni yi dan se oba ba no ba be na mo wa na ye mu de no kasa mu TV so na mo kan mu ni I be Joey Akofan by way, I say, or your collar and I saw it. Oh, we did my meaning. I mean, some lady Eddie Bay says, no, your young woman who crutches say, a branch and when you're not doing so, what about pretty? I don't think the air can say, send your canon. Your call officer, warm run once, none will be on one canon shanabano. None the American say, when you know, say, beer, one course couldn't be a say, Baby, on the Sanka life. At one more amma wabe immigration officer or ye juma dia show obey immigration officer or young who cry ora ebenya enti ababayi ene de won so won ko school ye hu attract you for papa ye o mawari 77 obi on secret so damuda and so they brought them up and na won so be yin for baby o ko so ye nka so you obi nka betimi atete ababayi ama no so be do level and no yi nama and so no kunya enso so what say ko aswete aseno na ne me kan say wo mane de eye wase de enti no no na be kire wo hini ni adwuma ya wonye wo de na wo ye no obi e ma me kire ho eno enti ye kan say wo po e kwan bia no wo we ya ye roba fa so na wo hwe wo ma me de ba no asi me da si mesrew se wada roma me judi agi show yidi kwan bi e be fa so a maami na koma beto ne yam bia ye fa so commander no ye be pe no tie wada roma cause mema binom ebu ma kwase adodo mema binom amene e ma bebiri adane ma sujafo kwa wade ba ko anya yie mienu na gu ne etefa ako na ko fansem bebiri aba se jankwada e de agu ye so na ko ye nsem bebirebe obey asema wo kan che se mu oye o William C mom na man e kan se wantimi akọ school anu akiri wona akọhye ne nyinsen JHS wanwie mpo woma ne school bo no ono ne timi kodi pa eboa woma wo de woto aso ama enne Nyankopon aye wadom de wanya adwuma na wo ye bra na wo refi se obi na boa wo enne wanya ba bia gina eti my lady wadawro ma mesrew ekwan bi e be fa so ye bebua ye nua ba ne bia ye fa so ne ye moare ne ma binom ama ma bi bre migration officer ya odi ya kwhwe obi sisi ma
oba bobo agwai edu dindin eno twa ni sika san wo kwa ere busua tena ase e na wakọ ha no wakọ anabedie wo pe no wanya anasa sa na tie ndi wada ro mama lady ye soli nkonwa so kwa bi e be fa so a ye ba mama me akoma ato ne yam bia ye mfa so na ma bi bre wada ro mama de ma no asi my lady ye nwia be ma ne hwe show na ehwe TV no hwe ni yie enya nkoda watade no tim family dinti hu obi ba no ofa ne no o ma na adwemu na ho ba we breaking virgin aseme no kan sare to peso chese asema ma me kan ba kokura nim twi be no kan sare yese nkura obapira immigration officer 3 good months wo be ka tese doctor ben afro na wo be to ayampia ma ye mini pantese se yen ye ho mani pa o mu wachi wo mu nipa no wachi ne woko mama efe ko ati na woko concept party be max akaya dia wo ye wisdom maya aka obai ko do chini ye to ya ye wisdom man no ye ire dia nam concept party ka se mo be jiro abekuko wo ye be ma wo pa Mensah to asem out me bunko to drop me lady acho ye be sa free case we bi na wo be to dwe ye wi a mi am do be kwobusum kase ho me mo burudua obeye nya ke kura wale wo ja no wasimi ma nso me akwenye fasem we so wo be ma na wo be frɛ kyerɛ sese wo be keka wo be keka de opa etu nua pa ni ani di wodina waja no wasi wansu mi akɔ ma wale no wasa akɔ kan sem ja baba we picture sɛ de o kan kuta no ena hwɛ ne ko we ni picture ni wa wale o woti ba bi wuta so wale adenti na wo frɛ be ma no emene ja no sɛ wo zo frɛ na ye fa kuso ne kyerɛ ye nwuru ye turum fansi bosom so sɛ wo frɛ we kru ni da be ma kro no so no open ade agyae we ye nko ko frɛ de maladi wo ko frɛ na ye dai wo ko ba ko frɛ dai eti men to ayampia na mu ya anya sadia asem kese ne beba wo de open from lady na ye nyina nhwe na otwese ne na ba to do monsra 5 minutes ma ye fa 5 minutes mfa ko na de aye ne de agire nyame bem 05519319 0548931931 ano odene nuyabo mpawiase da nuyabo kwase abuo nti hello mama ni papa ya ene de agro ni mu yanko pentemo na so mo kuti na menche vans na 20 bibia be fine baby use only question ni ade mama wuto mo de mechire na ade da ko ase dem predia so ni pedia wo shabata dia ni ndi so chese in school and be na share o mo bi san pempe so ni ndi school na se dem predia sa tade we she da se bi bani ko na fa ni pebi ni nka se dia game na bi nya do ko ma me ye wa dada ho ye ni dada ho o be wa breu o na bo di san pempe so di papa bi me no ma o be me ye kada we bi han pempe le pempe ko ge ku wan sana ma be ye no ni se mi na be ma no o ma ba no ka ho na bi din ko na answer da siki enso ya da se hello Pacho udi yeti o wo ba pare this year obi ba Ivan am okay from ejo Wednesday say na menya rege ne de sunsumu wom na futu wom kwansensu wom na boya no kure laki dubi kaye ni pa akopɛ wo nya kokko tuntuma ye nyina da pɛpɛ ti e hu se de sire ni ase o papa yo ko yesa on the profession ni nya kokko be tia na ka obi nya ho asotwe senka wo suma berwa de okɔhwe de fa ho bai se wo kwa dem te bi anya no kore na me dem ti bi da bufu o papa bufu wona de so bete ba me ne mre wo bia wo hwe yi onu be mo bre me ma bi suban no I'm the tia na ka obi nya ho asotwe te nya hello Pacho udi yenti o friend ama me ka so fit credit ama ma woni so ma me why so make a woman of faith na I say join a group no who say kaka ma babo me say senya kokon fa na no ni person so now protection that's it and I say women of faith the Lord is our victorious banner September 3 days fasting bagidi unyame be nyame na mane manso aye ne ma me pacho Josie fashion ne pa mata de obom so na de wonsusu ama me osoro abofo ataba ne so atiegu wodi ataba ne gina ho a na atiegu Josie de na ataba no
ataba no so che me amabasa nti obepam ne ama fefe fam 0243 433 465 me bavara saba yemfa ko ba ko pena fe yenkwadu san heba. Hello wache udi yentie 433 wache mami tumi me frɛ na nsantie wo hu sa. Hello wache umi ra yentie we ade ni bi so say dey ya pa ade no che tumi we teachers wo ko gina bo sumsu wonku we wonku wo ade be chi no wa woro you migration atade abobo kachire na da uti na de wasika mu na de wa besi o afa wo rasuru say ya wo se me many revolt no aji wani so. Hello ini yajo ini ni pizarro ni mi do kinkasu yankoi ini ni ya bra immigration officer ya na mpelika se mi se o wi fon sa na wa hwe wo de obai ba bi odu free se wo ko school ni andi nyina wasan na wo ya wo kura ni we jata ko wari asa ko se na wa de na se wa ya no ko no ka ya wa wale no bi so wale no ndi sa bia na wo ye no andi bia so ya se ye bia no e won sunsan so kama e wo ho eti wonyana de se na wonya uniform ahye so free so uniform no e so mboma wa enkam umem fo asam ma ana wa ba bi defend abeka sansam wi akata senka off air frɛ wo no wo ka opatɛw se ma nye ni ye no wa de mfum so atum bɔkɔ na emom no wo mana ba wie na wo se ba de tukoti aka nsɛm we awanya na bi se wonya uniform ahyenti no ano no atare no ba bia na gu okɔfa no ebetima sa akogu ni bia ye yesre no o mehwe ni ba no na on pɔkɔ bi so mfa na so sumbiemra oyi ni pizza and cakes makao insuma jaw say hello yajo hello ebusuafo ediasi hello pacho odi yetio yediasi yankwadu sa heba amla pom di ho abrebi a metena se bia me ka se yade ayiya obi benya ne fi yade ma me ne wanse ene yade eni se wote nka se ye bo edupa party se du sa ho da wura na watwe ba fidie ne watie ne yie mo amore television ne do na da so bem no edu sa heba mixture ene edu sa heba capsules ene eboyam na ne se madan sie ne sisi yade ne kokwa dro ba ko hodwa so a eje intene pa edu sa heba mixture ne edu sa heba capsules edu sa heba mixture ne edu sa heba capsules sisi yade ne kokwa dro titu ene se kokwa na fifu wo kokwa na wo je wana emoja wo koko na gu ko mo nketenkete koko na gu ani asenketenkete koko ni nti ema okwa wo minimu koko na gu wachi obu wa koko tutu eji santi si sheka bakura na sebe yatwi awa mu asem aba edusa eba mesha ni edusa eba capsules so mi wani na de wadu sawo no mu a woni tisi yade o woni koko moto kwanta mo apai nyame adawroma aduro na bu odwaso ba bia wo memo herbal shop drugstore licensed chemical shop biemu ubowremu wosime producer ubenya biato ne boso eda fam ene gi samu a wadu sa heba mesha ene edu sa ba kasosimu amadodo no apane no ne se eno nko ani koko ene titi yade aduru a ewodwa so a wono mu enkan but it works me ka se koko aduru bi wa ono na ka enye but me dia nya me dia drum me ya me ka wasemi die se wonnom a enkan na emomo no ebe ma waje wana boko ya wonye wo ha bia won enti wodi anumaduro no fako wadwuma enti na ma abagafo no ene abrochefo no producer ne pa sense abroche na wo na wo ye adwuma no minute aduase bia na ye adimuma no adwuma na wo ye no yesese no hours don hwe ene ye de tua na bia wo ka tese the whole day 24 hours wonyai no fantra fie nyi nsurumu a sika ya wa hwehwe sika ketwa enti edu say aba me shane capsules no wo de ade cha na pa ko ba bi so wo ba nwara ba ko bi na be ko
Kona de ada. Ne mo de akoye wadwuma boko. Obi se sciatica asome to asenti e tweme. Obi se na kokko muntin e tweme. Obi se na neti fora im dudu. Obi se akom kokromoti. Obi se kokwenti ma. Me drink ka Bible mani so nyina yem wisi me kwa me minimu me won de amenye ma kokko ne de amenye so se me ba chawo kire no kura se awon ne so ni nyina hwe it is a once about Conaria, it is as we are sorry. So do Sahé. One now, board the dear Mount Sebra Beddy, and what as a four assassins soon. Who better be there to say Herbal Mensah, and near to say Herbal castles, I your word drew. I will burn them. Now, what wears a sour woman, and Yamanaka, Madame Senior, I said, Madame Senior. Who be there dancing? Who be there dancing and call moon? Men know what I say, who bought a Herbal shop. License chemicals will be not open. Who and crying? I walk kind of drug lane. Open your beaton. Tinata Herbal shops across Ghana, Boom, Halos Herbal, Didi Herbal, Kobedia, Nanabuacha and Sam, baby, a troll do beer, rejoice, woman now, or can she drug lane? Equus pharmacy, Shama, a beer, who got sent from as a Covodia, or was a baby do see, open your beato or Takwa, Obakuma. And Krawan, so and Krawan, at the same center, a clinic, ya were La Paz, ya be Las Palmas. Who do Las Palmas said the old way to Yamcha Junction? Junction office one, now Yamcha Junction, and one of the Herbal Center and clinic, ya war, who Ramuka Crabia, Yenny Price didn't point to a son of bone, who be home, who be Kumasia, at the same clinic, ya were Kumasi, Swami Magazine Mercu, of Finsu Road. Swami Magazine Mercu, of Finsu Road. Who bet me about Yami, your mobile, may infidia would one, yet they say at the end. Now, baby, I'm at some radio on the television. Swan. Money is that's why I make an say. Boy, if you didn't say adio, if you didn't say adio, if you didn't say adio, Mira, if you didn't say adio, and to be all back, near the Fidian you want a yadio, not as a castle, no. I know you walk. If you didn't say a dear, if you didn't do a say, a baby, I ran one. And to call hospital, Dr. Cassaco with your demon. Who come with your demon? Ya, who near you? What the results like a few more general doctor? I'm a doctor, and only a dear how would not so damn old drew. It is all the we are. The I can say. Baba mo drama want to buy a clinic in a bill, you will not draw. One also Jones so I change, one also Jones be a camu, one also Jones be a just see what you said at your bed 20, 10, 15. The above Sam. You are registered medicine approved by FDA. I'll buy a clinic here. Who been at 10 years, or buy a clinic here, and I'll be your friend prostamite, who buy be biaton. You will know basis 16, all registered by FDA and Yamiadom. Yet the A Juma, and what the Herbal Center and Clinic. Baby Tona and Mo, me pacho. Would you cocono? I'm out with Jawan and Moja Woman. She has someone to say about Mensah, and to say about Capsules, Obakumasia, PFF Pharmacy, Tafuni Road Junction, opposite to where it do all. Who could have made pharmacy do all, or source chemists, a do all. At the year pharmacy, what 20B, what call Costa Pharmacy, have made pharmacy, yellow and orange pharmacy. I feel Herbal shop Saudo, Kolanak Herbal, Missy Herbal, Apinak Herbal, Freddie Mensah, Kenji Herbal, baby a child do biara. Would ye, we yambo rouse me to say about Mensah, and near to say Herbal capsules, and one say, ye be a mawon. So we're TV over me. Your numbers on the screen anymore. Or waiting a fair near no one Nkomo. The idea be a will be an opposite wedding fire someone. Say, oh, Freya, no someone do a while. You be catch. Say, you need a dry, you be catch. You in fact a bully near Zan and Yenny Pat, Miss So. Any papa didn't one and want some, and a year can want some. And to Shannon so, a family. What told you say about Mensah? But more dear sen, who better to say about us, maybe the account. Capu kume be cataso. Obu abakwa pharmacist obu ko ne dia carbon kata so ne yi odi no ne dia ma obi wo de okọ ne yi enka hwe wo fa duro no a kokwa atere no tablespoon no utwa 6 wo yi capsule no 2 na wo de aka ho na wano wono ne sa anopa ne enyim anopa ne enyim wo bo nse ewade nam na ho ode so ne hu mobro so afa de san no so na wo de yaresa na
na wo de abro ama wato eye kama oba no be ma no wo ka sosma ya twen waste male vitality ne chere say wo be ma mre ye wo ho anonom bi 20 ni dun sinko ne ade ade agu no ebo papa ene obi tos e medicine me de me yoba o capsules me de na manom bi be ma che wo be ma wo sisi ya de na won tritia for chronic waist pain, chronic hemorrhoids. You can say hemorrhoids, and I say pulse, and I cocoa, and then as one treating here, it's leading to weakness in bed. And see, one woman is a wow, Emma one can say, what is soon to be I come at the amount. Your telephone numbers in it. Over so near Boncomo. Over so near Ekasa. Will be so cocoa do Ghana, and say the sign about 4 hours. Your telephone numbers in it. Wait till you didn't come. Ne rade afa yen so no da yare sabro ye de yasam ne say no da yare saba ne ye rade bo fa ugidie ene ye de papa oba no so na yare saba ye nim say dro nya me de ache ye no eye papa ti wo no da yare sabro oba ye ho aye wo typhoid the dro ye wo de samala he bodwa so ointment and the sana chance bi bia e fa yare ho no oba ho dro rade bi ti afa yen so na wa boa wo pay do say about Mensah ene do say about capsules in bito e wo drugstore and pharmacy biara e be wo no see telephone number na yenko 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115